Pa, dobar dan. Se ja u ovom poprilično nereprezentativnom podrumu spremam na novo putovanje. Vrijeme je da ispričam o čemu se u stvari točnije radi. Naime, srijeda je 13. kolovoza i ja zadnje dane svojeg godišnjega koristim za 5 dana putovanja po Sloveniji. To će biti jedna kružna petlja, svaki dan nekakvih 150 km i nešto, to jest i više ili manje penjanja. Kupio sam ovu kameru ponovo u namjeri da ipak malo probam dokumentirati ta svoja putovanja, jer me ruta vodi krajevima koji su veoma lijepi i šteta je ne zabilježiti to kako spada, što videom, što fotografski, što papirom i olovkom. Znači, uz svu tehnologiju sa sobom još vozim i digitalni fotoaparat, kojeg sad ne možete baš ovdje vidjeti, ali radi se o malom, relativno malom Nikonu s kojim se nadam snimiti neke lokacije onak kak se spada. Ostalo ću koristiti naravno mobitel i ovu malu kamericu na koju vam sad govorim. Ovo 8:40, tu sam otprilike planirao u to doba i krenuti. Idući puta kad vidim ovaj granični prijelaz preko kojeg sam upravo ušao u Sloveniju, ako sve bude ok, bit će nedjelja kasno poslije podne. Krenuo sam pričati o godišnjem kamo ću danas, pa nek se to otkriva u stvari tijekom vožnje kako budem odlazio sve zapadnije. Prvi dio rute je ravan kod Tepsija i nažalost vjerojatno dosta prometan, a onda dalje ću se maknuti od glavne ceste na neke manje sporedne ceste, pa će onda biti malo lakše. Današnja ruta je stvari 150 km i 1000 i kusur visinaca, znači nešto što mogu voziti laganim tempom i završiti recimo za nekakvih 8 sati plus 2 sata odmora i fotkanja i svega ovoga, da negdje do oko 19 budem u sobi koju sam rezervirao preko bookinga. Za sad je vrijeme nije vruće, 25 stupnjeva je, malo vjetrić puše u mene koji će se tijekom dana vjerojatno i pojačati, ali nema biciklizma bez vjetra, tako. Kako ovo što snimam smišljam u hodu, pitaj Boga kako će to na kraju ispasti, ali eto, nadam se da ću složiti nekakav video koji će biti ne predug i s nešto zanimljivih trenutaka za pogledati. Iduća, ajmo reći, kontrolna točka mi je za nekakvih 30 km, pa ću onda se od tamo javiti s novim dojmovima. Smrdi po boji.
Pa, dobar dan pri Markovci, kako bi to Slovenci rekli. Rute, ono su Markovci. Tamo u daljini, koliko će se sad to vidjeti, je Ptuj. Planina ili gora, kako hoćete, iza je Pohore. Ali, ako mislite da ću ja danas tamo, griješite, neću. Iza mene je 47 km i ostalo mi je još 107. Ovih 47 km prešao sam za malo manje od 2 sata. Smisao ovakvih vožnji u stvari nije nekakvo brzo putovanje. Vozim onoliko koliko mi cesta dopušta. Kad ne mogu brzo okretati pedale, ne okrećem ih. Kad ih mogu okretati brže, okrećem ih i tako lagano uživam. Još uvijek je 26-27 stupnjeva Celzija, što je sasvim u redu. Nije nešto posebno vruće. Ovaj južni vjetar se osjeća, ali za sad je ok. Ništa, sad ću ovdje izvaditi fotić, napraviti nekoliko fotografija, iako je dosta vlage u zraku. Nema veze, kad sam već tu da se snimim. Mislim da nemam više bog zna što pametnog za reći, pa vidimo se negdje dalje. Prva kratka pauza, donekle neplanirana, u trgovini. Ostajem pomalo gladan. Vjetar. Je sve osjetniji. Kako nema nikakve velike žurbe, nego da stanem ovdje. Nažalost, opet imam jednu greškicu u ruti, koja me vodi ovdje nekakvom prečicom, naravno po polju, ali nema veze. Žvačem ovo, popijem izotonik, vodu u bidon i jurimo dalje.
točku dana. A ja sam stao ovdje u voće na predviđenom mjestu da se malo okrijepim. Nekakva mađarska kola. Ali ovaj put bar nije zero. Jer se obično zeznem i uzmem zero. Mislio sam uzeti nekakav gotov sendvič, ali ga nemaju. Pa sam uzeo jednu žimnicu i sir. Inače je sad već poprilično vruće, Garmin mi je na suncu pokazivao blizu 40 stupnjeva i s ovim južnim vjetrom to se itekako osjeti. No dobro, nema veze, lijepo se vozi, lijep je dan, ovo su uglavnom relativno slabo prometne ceste i nije problem voziti se. Onaj dio oko Velenja će opet biti zeznut, ali kad tamo dođem onda sam već gotovo i na kraju rute. Idem ja ovo smažem, pa se vidimo uskoro, donekle uskoro na najvišoj točki današnje rute koja je nekih 5-6 km udaljena odavde. Evo, stao sam ovdje na 494 metara nad morem, što je danas najviša točka moje rute. Ne znači da će ostalo biti veoma nisko, ali neće dostići ovu visinu. Pa uspon je bio stvari poprilično zahtjevan. Dobro je da je prvi dio bio kroz šumu, pa ipak bilo hladno, jer poslije u sunce na 10, 11, 12% sa svim ovim na biciklu baš i nije bilo lako. Zato se penjemo zbog pogleda poput ovih. Evo me na 110. kilometru u mjestu Razgor. U originalnom planu sam trebao 1.8. ići na ovu vožnju. To je značilo da bi radio 1.8. u petak bi još radio, do vjerojatno 2 i onda bi odmah nakon posla krenuo na put i onda bi mi ovih 110 km taman bilo da negdje dođem do 9 na večer ovdje. Kako je taj vikend bilo veoma mnogo kiše, ja sam od putovanja odustao i otišao na more gdje je isto bilo kiše, ali mi nije bilo briga. Dobro, zato me sad dočeka ovaj toplinski val, ali nema veze. Tu negdje dolje je Celje koje ću ja u stvari zaobići i nastaviti prema Velenju, do kojeg mi je preostalo još 20 km, a 47 km do kraja. Ništa, to je to. Vidimo se uskoro. ...4, iako je do Velenja još samo 12 km, kao što vidite pakleno,
Ona biciklistička koju sam prije snimao, nažalost vodi nekakvu turističku cestu ili okolo. Tako da se moram vratiti nazad na ovu glavnu i dosta prometnu cestu. No, znam sa Street View da će uskoro opet uz tu cestu ići paralelno biciklistička, pa vjerujem da nema puno do tamo. Ništa, malo se ohladim, ovo sve popijem, ovu litru u bidon, malo po sebi i tutta forza avanti. Pa, ovo je obilaznica glavne ceste i kako obilaznici priliči, bila su dva hupsera od brat bratu od 10%, ali je zato pogled lijep i spusti lijep. Ovamo poljubi i slalomima. Pa 16:42 i evo preživio sam Velenje, prošao pokraj Gorenja i došao na Velenjsku rivijeru. Pa skoro mi dođe da se ubacim sad u, skoro sam rekao more, ali u vodu. Dobro, nije ovo loše, razmišljam. S obzirom da imam još samo 20 km do cilja, da li bi ovdje popio nešto ili jednostavno odpedalirao dalje, jer mi čeka još jedan uspon na Gorenje i mislim da ću tak napraviti, znači da bi negdje oko 18 stigao na moje odredište iznad mjesta Mozirje, ugostiteljski objekt, prenoćište Atlašek. A ovdje ću napraviti par snimaka još, jer šteta što je ova prokleta sparina pa je puno vlage u zraku, ali nije loše. Sve zajedno sam otprilike i po planu što se tiče i vremena vožnje i svega. Tako da, eto, čujemo se. I evo me u Mozirju, samo 6,2 km do cilja, ali morao sam stati na malo još osvježenja. Mislio sam da je ovo njihov radler, a ispade da je gazirana voda sa ukusom grepa. A dobro. Još jedan hupser i uskoro sam na cilju. Pa smo prišli malo prije 6 sati, dok sam obavio formalnosti oko ove sobice. Već je 6:10. Najljepše. U 7 je večera, tako da sam do 8 s tim gotov i onda budemo napravili kratki rezime dana. Pa, dobro večer. Večera obavljena, da napravimo nekakav rezime s
157, skoro 158 km za 7 sati i 16 minuta s 1405 visinskih metara. Prosječna brzina 21,7 km na sat. Bilo je par opakih upsera, ne bi čovjek rekao, ali nisam danas planirao nešto posebno jako tiskati, ali kad je tako strm moraš tiskati jer inače nećeš doći do vrha. Šteta što je toliko vlage u zraku jer bi se mnogi vidici kojima sam svjedočio mnogo ljepše bi se vidjeli, pa bi onda mi se isplatilo u stvari fotoaparat izvući da to malo snimim. Sve zajedno onako otprilike je kako sam planirao. Planirao sam negdje oko 6-18 sati stići ovdje, tako je bilo. Večera je bila odlična, gazda mi je spohao purjetinu s krumpirom i salatom. Nije baš da je jeftina, ali nema veze, baš je ukusna je, stvarno sam s guštom pojeo. Gazda je bio veoma zainteresiran, bilo mu je zanimljivo što ja radim, dosta smo razgovarali o svemu i svačemu. On nije za biciklizam jer mu je to jako teško i naporno, ali dobro, nema veze. Ništa, to je otprilike to. Umoran, pa jesam umoran, možda čak manji od danas. Ok, i od danas od vrućine, koja je nakon 1 sat bila stvarno opaka. Vožnja nije bila baš za bacit, pokušao sam se štedit, znači kak sam rekao, vozit koliko mi cesta dopušta. I to je otprilike to. Naravno sad kad ugasim kameru sjetit ću se 150 drugih stvari. Sutra imam 148 km, znači 10 km manje nego danas, ali imam 2300 visinskih metara, to sve zajedno nekakva 4 uspona. Ali trebalo bi biti lijepo, najteže uspone bi trebao odraditi ujutro, tako da se nadam kad zapeče opet sunce, da ću biti već, ajmo reći, u ravnici, pa neće biti baš, neće me toliko spaliti koliko bi me spalilo da se moram penjati. No i na kraju rute imam 2 relativno duga upsera, tako da bit će zabavno. Mobitel sam navinuo na 7:15, gazdi sam rekao da ću u 8 na doručak, onda ću sve pripremiti, tako da u biti prije 9 krenem odavde, znači za tih 150 km, a nadam se da ću opet sve zajedno u nekakvih 10 sati uspjeti završiti. Znači ako krenem u 9, da sam negdje oko 19 u idućem mjestu za noćenje. Eto toliko za danas, za srijedu. Vidimo se sutra. Laku noć.